Svaka od nas je tražila put ka boljem sutra. I zahvalne smo što smo pronašle ovaj biznis i što smo pronašle jedne drugu. Zahvalna sam dragom Bogu na dobrome zdravlju, na porodici i na biznisu. Zahvalna sam zato što sam upoznala veliki krug žena, uspješnih, divnih, koji me inspirišu svakodnevno. To je velika blagodat. Zahvalna sam svojoj familiji na velikoj podršci, mom mentoru što mi je uvijek davala vjetar u leđa, mom koču. Zahvalna sam što mogu da pomognem drugima da promijeni svoje živote. Zahvalna sam, pronašla sam sebi sigurnost. Zahvalna sam mogućnosti što imam priliku da gradim svoju budućnost sada, a ne sutra. Zahvalna sam što moje djeca mogu naslijediti sav ovaj moj trud. Zahvalna sam legitimnost biznisa, što nas upoznava sa ljudima širom svijeta, nebitno gdje se nalazimo. Zahvalna sam za svoj tim, što smo uvijek jedno uz drugo. Zahvalna sam svojoj porodici, što je uvijek uz mene. Zahvalna sam online biznisu što mi je dokazao da je moguće spojiti porodicu, dom i posao. Da mogu da radim od kuće i gledam moju djecu kako rastu. Zahvalna sam što mi je otvorio vrata slobode, novih prilika, mogućnosti i kreiranja života po mojim pravilima. Zahvalna sam što mi je dokazao da snovi nisu daleko, bitno je samo da vjeruješ u sebe. Zahvalna sam što sam upoznala tim žena koji me svaki dan inspirišu. Zahvalna sam na podršci porodice i prijatelja, na prilikama koje moj biznis donosi i mogućnosti da budem podrška drugima. Zahvalna sam svim inspirativnim ženama koje sam srela na ovom putu, kao i svim iskustvima koje me čine boljom osobom. Zahvalna sam što sam pronašla ovaj legalan online biznis i ovaj divan community. Iskreno nisam ni slutila koliko će ovo promijeniti moje razmišljanje što se tiče online biznisa. Okružena sam ljudima koji inspirišu, podržavaju i dijele iste ciljeve. Ako i ti razmišljaš o online biznisu bez prodaje i pritiska, onda je ovo zajednica za tebe u kojoj ćeš se osjećati kao kod kuće. Zahvalna sam za svoju porodicu, za tim žena koje se uvijek podržavaju. Sretna sam što mi ovaj biznis omogućava da biram svoje vrijeme i provodim više trenutaka sa svojom djecom. Na ovom putu sam pronašla sreću i uspjeh, a to mi zaista puno znači. Na čemu sam ja zahvalna? Sve što radim, radim iz ljubavi prema svojoj porodici. Moja djeca su moj razlog, moja snaga i moj najveći ponos. Zahvalna sam što sam pronašla online biznis, ili bolje rečeno, što smo pronašli jedno drugo. Jer da nije njega ne bi imala mogućnost da gradim svoj mir, da više vremena provodim uz svoju djecu i svoga supruga. I da stvaram život pun smisla, korak po korak. A uz to upoznala sam divne žene, partnerke, prijateljice, podršku na ovome putu. Zajedno rastemo, dijelimo snove, vjerujemo da sve ima svoj razlog. Zahvalna sam na svemu što imam, jer danas živim s osjećajem ispunjenosti, mira i zahvalnosti. Zahvalna sam za moju porodicu, supruga, djecu, topli dom, hranu i moje zdravlje. Zahvalna sam za dvije predivne žene, mentora i kouča, koji su mi omogućile da napravim korak u digitalnom biznisu. Zahvalna sam na životu koji gradim svaki dan, na snazi, lekcijama i ljubavi koje me prate. Zahvalna sam i svome mužu i na miru koji gradimo zajedno. Posebno sam zahvalna na ovome poslu, koji mi je omogućio da rastem, da učim i da upoznam divne ljude. Posebno sam zahvalna što sam dio ove zajednice koja me podržava i inspiriše. Ovo nije samo biznis, ovo je pokret žena koji vjeruju da sloboda i zahvalnost idu zajedno. Danas sam zahvalna za svaku od vas, za sve vas koji ste mi pružili vaše povjerenje i krenuli ovaj biznis sa mnom. Zahvalna sam na tome da ne samo ste mi dali mogućnost da mijenjam vaš život, nego tako isto mijenjam i svoj. Zahvalna sam za sve koji ste došli, koji dolaze.